reći i dobrodošli. Za one koji su prvi put, već kao vrabac sa grane, otpevao ću jednu malu pesmicu, nalazite se u prostorijama Društva novinara Vojvodine, ovdašnje najstarije strukovne organizacije. Naime, po njenom načelniku Jovanu Jovanoviću Zmaju, Društvo srpskih književnika, novinara i umetnika osnovano je 16. novembra 1904. godine. Ono je trajalo do izbijanja Prvog svjetskog rata, a nakon toga je aktivnost nastavila Vasa Stajić u isto tom društvu. Odmah iza rata 1922. godine i prisjedinjenja Vojvodine Matici Srbiji osnovana je novosadska sekcija Jugoslovenskog novinarskog udruženja. I ono je trajalo do izbijanja Novog svjetskog rata, kada su mađarske okupacione vlasti zabranile rad ne samo ovoj, nego i svim organizacijama koje su ispred imale pridev srpski. 23. maja 1945. znači svega nepune 2 nedelje posle kapitulacije Nemačke, ponovo je obnovljen rad Društva novinara Vojvodine i od tada do danas mi trajamo, kao što sam rekao, kao ovdašnja najstarija organizacija. Ovo večeras je treća ili četvrta? Pa četvrta, ako se gleda i ona je četvrta tribina, gde zajedno sa Arts Akademijom pokušavamo da obratimo malo više pažnje javnosti na nešto što je narastajuća pojava u našem društvu. Neko će reći, nije ni čudo, jer kao posledici tome su izvrgnuta sva tranziciona društva, gde ima mnogo razloga za nezadovoljstvo koje povlače potom i sve ostale ružne navike i posljedice, ali to jeste možda u osnovi ili osnova odakle sve polazi. Ono što nas kao novinare na neki način uspokojava i gde imamo svojih itekako velikih primjedaba je da su ovi slučajevi uglavnom pomenuti ili nalaze svoje redovno mesto u crnim kronikama. Pri svemu tome ukazuje se samo na povod, na nešto što se desilo, što je ružno i što sigurno ne valja. Ali razlog i pogotovo šta se desilo sa sudbinama, jer iza svega toga stoje ljudi, bez obzira muško ili žensko, o tome nema pomena, ili eventualno kad pročitamo poneku Srđan Paroviću reportažu o uglavnom ženama koje su žrtve nasilja. Takav pristup smatramo da na kraju krajeva nije ni profesionalan, nije ni korektan, a ne udovoljava čak ni onom kodeksu novinarstva u koje se mi svi na neki način zaklinjemo i kunemo. Problem jest, kako su nekad komunisti govorili, situacija je rđava i složena, ali je reč o tome što ni izdaleka nema najave niti pravih objašnjenja. A on je toliko kompleksan da prožima sve pore sadašnjeg društva. Ako ćete od neposredno samih odnosa u porodici do političkih, pravosudnih, ako kažem izvršne, onda mislim na policiju, pa kulturnih i svega što se to može pridodati. Hoću još samo da napomenem to, da su uglavnom takvi tekstovi koje mi zatičemo u
štampanim medijima, ali i elektronskim, pogotovo na internetu, unaprijed, kao da su unaprijed pravljeni da optuži samo jednu stranu. Lek za to sigurno neće biti ni jednostava, bit će gora kao i svi ostali lekovi. I zato nam je želja da, obrađujući pojedine teme, pokušamo da taj problem razložimo na njegove sastavne delove, ne bi li nam potom bilo, ne bi li nam neke stvari potom bile mnogo jasnije. Prepuštam reč Željku Saviću, predsjedniku Upravnog odbora Ars Akademije, koji će predstaviti i naše goste, uz samo onu malu najavu, govornici iz Beograda treba da stignu svaki čas. Željko, izvolite. Hvala Mladene. Poštovani prijatelji, hvala što ste došli. Danas, kao što znate, tema je diskriminacija i institucionalno nasilje nad roditeljima i decom u Srbiji. S tim da ćemo u okviru ove tribine pod tim nazivom govoriti o dve teme. Lažno partnersko prijavljivanje muškaraca za nasilje u porodici i diskriminacija i nasilje nad muškarcima, roditeljima i njihovom decom. Kada govorimo o nasilju, znači svaki razuman čovjek treba da shvati da nasilje ne prepoznaje pol, ne prepoznaje godine. Znači u tom nekom smislu nasilje ne bi trebalo ni dovoditi u pitanje da li je muško ili žensko, nego da ako je neko nasilnik da treba da ga sankcioniše po zakonima Srbije. Međutim, ono što se dešava kod nas posljednjih 10 godina je nešto što ima veze sa unapred pripremljenom manipulacijom, unapred osmišljenom strategijom razbijanja porodice koja se sprovodi na različite načine, a jedan od načina je da se određenoj grupi, u ovom slučaju po meni muškarcima, oduzmu prava, a da se sa druge strane određenoj grupi žena, znači ne svim ženama, daje malo veća prava. Ili bolje rečeno, daje se prostor za jednu manipulaciju. Također se daje prostor za manipulaciju kada je reč o pravima dece, da deca mogu da prijavljuju roditelje za kakve gluposti i da roditelji budu sankcionisani. Sve ove teme su dosta široke, pa bi se ja držao onog što je večeras, što bi rekli, dnevni red, sa napomenom da smo imali prethodno uvodna predavanja od gospodina Vladislava Đorđevića koji je ovdje sa nama, gdje nam je on sa naučne strane približio koliko je pripreman teren za ovo o čemu ćemo mi večeras pričati. U prevodu mi sada pričamo o posljedicama. Znači, o posljedicama, a uzroci su duboko ukorenjeni negde ranije. Nešto o tome je pričao gospodin Vladislav Đorđević, što možete pogledati na Ars Mediji. Nešto o tome će pričati također naučni radnici koje ćemo dovoditi na ove tribine. Naredna tribina će biti posvećena i ženama, da ne mislite da smo mi neko ko mrzi žene ili ko se bori protiv žena. Naprotiv, mi imamo inicijativu da se borimo za očuvanje porodice kao najbitnije jedinke društva, to jest kao ćelije društva. Sad, ovdje smo, znači pred nama ovdje, ili sa nama je gospodin Goran Vujić, predstavnik grupe Pravda za tate, tata i roditelj. To je neformalna grupa koja se zalaže za prava muških roditelja koji su prošli diskriminaciju i nasilje i od strane partnerki i od strane države. Kad kažem od strane države, ovo možda zvuči malo nemoguće, neko ko se tek upoznaje sa pravom i s ovim problemom deluje kao neka naučna fantastika, kako može sad država da, koja treba da sprovodi porodični zakon i ustav, da vrši nasilje, da krši zakon i tako dalje. Ja ću napraviti samo jedan mali uvod sa ovog medijskog aspekta, iz čega ćete vidjeti manipulaciju o kojoj pričam.
a onda ćemo sa gospodinom Goranom popričati o ovoj temi i nadam se da će uskoro stići naša dva sagovornika, gdje ćemo onda tu celu temu zaokružiti onako ozbiljnije. Ja ću vam sad pustiti, ovo sad što ćete vidjeti je jedan od filmova koji naša država Srbija pušta na zvaničnim medijima. Mi smo dužni da prijavimo nasilje i činimo to. I zato prijavi nasilje. Pobrinut ćemo se da se svaka žrtva nasilja u porodici osjeća sigurno. I zato prijavi nasilje. Svaki nasilnik će biti priveden pravdi. I zato prijavi nasilje. Zakon je jasan. Nasilje je krivično delo. I zato prijavi nasilje. Sad pogledat ćemo i drugi materijal. Tata hoće da ubije mamu. Kaže da je lažio. Uzeo je pištolj. Sine, odakle zoveš? Nemoj tata, boli je. Tata, pa nemoj. Da ne bude kasno. Znači, naša deca kad odu da gledaju filmove crtače, prvo šta pogledaju? Pogledaju jedan propagandni film kako tata bije mamu, kako tata ubija mamu. To prvo dete pogleda. Na medijima, kao što ste vidjeli u prethodnom onom filmu koji promoviše naša država, država nas poziva da prijavimo nasilje. I to mi djeluje u redu ako primetimo, evo recimo, ja sam siguran da smo mi savjesni građani da sad primetimo da bilo ko maltretira ovdje dame, ili bi direktno na neki način ih zaštitili ili bi zvali organe reda. E sad, gdje nastaje problem? Prvo, ako hoćemo da sankcionišemo nasilnike, zašto prikazujemo mušku stranu samo kao nasilnika? Da li to znači da sa ženske strane ne postoji nasilnici? Ja sam siguran da svako od nas zna ponekog koji je doživio nasilje sa jedne i sa druge strane. Šta se dešava kad muškarac pokušava da se zaštiti ili da zaštiti svoju decu od nasilja u porodici? Dešava se to što ćemo večeras čuti, čega smo i pokrenuli ove tribine. Moram da vam priznam da sam vrlo svestan šta znači u ovom trenutku raditi ove tribine. To znači protiv, da ne kažem, cijelog državnog trenutnog aparata se boriti, koji je, nažalost, možda se neće neki složiti sa mnom, u većoj mjeri pod utjecajem gej populacije, pod radikalnih feministkinja i pod utjecajem onih koji poprilično se trude da ovu porodicu u Srbiji rastroje. Da vidimo sa aspekta statistike koju je pripremio kolega Goran Bujić, koji upravo se zainteresovao za ovu statistiku, jer u tom udruženju postoji toliko muških roditelja koji su diskriminisani i naišli na taj problem od strane i države i nažalost i partnerki, da kada je reč o tome da treba da se zaštite od nasilja u porodici, kada je reč o tome da imaju jednaka prava u pogledu starateljstva, doživljavaju jedan veliki brodov. Ja ću posle Gorana spomenuti još neke segmente na koji način je sad postao biznis prijavljivati partnere. Znači, ja imam priliku da istražujem baš jedan slučaj gdje je dama koja je odlučila da prijavi muža za nasilje u porodici za to što je ostvarila, dobila posao na godinu dana i primala je preko 75.000 dinara mesečno koje je ostvario kao žrtva nasilja u porodici. O njenom nasilju ne postoji nikakav trag o nasilju iz njene izjave svedoka koji su posvjedočili lažno. Čak državnim organima nije bilo sumnjivo na to što su izjave bile kontradiktorne. Da recimo policija nije vidjela masnice, a komšinica koja je svjedočila je vidjela masnice. I takvih paradoksa u lažnom prijavljivanju ima veliki broj, pa bi ja sad molio gospodina Gorana da nam malo približi ovaj problem.